District ya Kasese etwiremwe muhondano y'amataka na mnonga hagati y'abarisa n'abahinji ubu barokufensharo kandi eki kikajemesereza abatura okuzaha office y'omujwekera wa mukuru w'ihanga ahi bamara meza 2 n'ekicweka ahabwe mbereji abantu abatakamanyure bizire batahirire cyaro cya Kisongora owe bagenderiro kuhambe itaka turi aha tumanyire turire matoka zigende iciro twagera za campaigns konko wira wajya kucya twasanga abantu betorira umyanya yitumbi ukuri y'abantu umakaga abantu nibateme biyenze by'abantu benji muno twabitegereza ko babari bengi twagamba katugambire government twarenga kugambira police. Abdallah Sengobi oriyo muhezi wa chairman w'entebe ya kashatu ahabwa town council ya Muhocha najangwa abantu aba kubashikira umwanya ogu basigire bacwekereze bintu by'abatura abantu abo kubeizire barire muhogo bariye embuzi z'abataka bariye bitoke ekikulibwa cyona bakirire ikibabere mbayikahi bakirire basanyaraze mbere abantu kubambaza yo mukasese kuza kuhinga bine y'amataka go kuhinga bamba bazibera kuzayo ekindi takwebiwe abantu abakasanga batahirire umwaka wa 2011 bamanyirire umwire wo kwesimba 2011 batahirire nabo bekeje batumbira bwingi balete insecurity government yalenga kuyamba kuprotectinga ka police obiro bwashikire batwara umukoti. Lieutenant Joe Walusimbi oriyo mujwekera wa president wa district eji yahamye makuru gabakwatsirwe aba bakutebe basatu abalala ne badduka nenga twandi agadde bantu badde mu kutandika kugenda ku bataka kikuyunkati kiwamba land grabbing atenga Uganda erimu amateeka omuntu boine okukiwe mu lugunya genda oyite mitendera joino okuyita wetendekera okuyitamu olwenti bakwetakale abantu aba mbagumba balitwa abantu okwa abantu babiha byangu bajja kubahitaka niko batunje political ground ngu ogunaturwanaho natuhitaka babiha biha okwa nosanga baletiremo abakazi babana ati nkabatwa twine sazunu baba talbenzaro za Muhocha baba le bantu bacha barungira Minister Mayanja beri wano twayita mu bintu bingi nagamba bonna bayine nkana balete fayiro zaabwe ofisi yange zimusindikire alayo tukola ko mu myezi 3 so era kye tulinze saba abantu beri no bugumikiriza abashatu aba obwahati bakumirwa ha polisi ya Kasese Central obo kuchondoza kuri kugendo misho gasha kwa Gilbert Mahanguzi muri Kasese.